Lebs ibashi dza mahungu ya SABC kasi hi maxela twi kusuka studio 12 eAuckland Park eJoni. MaAfrika-Dzonga va tlangela siku ra mfuwo. Xandla xa President Paul Mashatile u kombela vaaki ku va na vonelo rintshwa eka swa mfuwo na ndhavuko. Unprecedented trade policy volatility are destabilizing the global economy and jeopardizing a critical source of development finance. President Cyril Ramaphosa u sole swinene xiboho xa Amerika xa ku tirhisa xibalo xa bindzu ku lwa nyimpi ya xipolitiki. Baka hina entsako ku amukela ka mahungu ya Xitsonga hi siku ra ku tlangela mfuwo eka SABC2 kasi ha kumeka na le ka channel ya mahungu ya le high eka DTT riperile. Magidigidi ya vaaki ya va hlengeletane erivaleni ra mitlangu ra Elitli Karoo eWestern Cape ku tlangela siku ra mfuwo. President wa khomela Paul Mashatile u ri xivulavurinkulu eka nhlengeletano laha a nga kombela vaaki ku simeka vonelo rintshwa eka swiyenge swa mfuwo na matimu ya tiko. Ku tlangela matimu no amukela ku cinca ka vumundzuku, President wo khomela Paul Mashatile u ri ndhavuko wa tiko wa vaakatiko hinkwavo. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage locally and also to a global audience. This is important because our heritage institutions nurture cultural identity, encourages unity, and offer economic opportunities in sectors such as tourism and the arts. Ku langutisa ndhavuko a swi vuli ku lahla matimu kumbe mimfungo, kambe i ku languta matlhelo hinkwawo ya ndhavuko leswaku maritelo yo hambana ya va xiphemu xa ndhavuko. As we celebrate our heritage, may this moment serve as a time of activation. Let it be an opportunity to reimagine our heritage institutions not as remnants of a past era, but as beacons of possibility in a changing and globalizing world. Vaaki va tsakile ku va doroba ra vona ri hlawurile ku tlangela kona siku ra namuntlha. It's an absolute privilege for us to have the Heritage Festival this year here in Oudtshoorn, and it's an honor to have all the ministers here in Oudtshoorn today. Mixo wa namuntlha Mashatile ni swirho swin'wana swa mfumo va byale misinya tanihi xiphemu xa pfhumba ra mfumo ro byala misinya ya 1.4 million ku tlangela n'hweti yo pfuxelela mbangu. Va tlhele va pfula rivala rintshwa ra mitlangu exikolweni xa le henhla xa Duyselsdorp. Kasi holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi u ri mfumo wu le kusuhi na ku gimeta kungu ra ku sungula tidyondzo ta mfuwo na ndzhaka eka swikolo swa xifundzankulu. Lesufi u ri swa nkoka ku va vadyondzi va tiva ni ku twisisa matimu, ndhavuko, tindzimi na mfuwo wa vona. I'm also excited that even this cafe society, here we are today, is a site that is owned by the provincial government. So there will be challenges, obviously, maintaining some of these particular sites. And that is why days like today serve as a reminder that don't ignore those important sites. Ensure that they're functional, ensure that they're not white elephant, and ensure that they're utilized. And we have to change our curriculum in our classroom. That's what worries me. I grew watching my mom cooking pap. I grew watching my father doing some cultural customs. But we know that generation is getting less and less and less. How do we ensure that the next generation understand those cultural beliefs? And they can only do so if they're inside the classroom. Kasi eMpumalanga MaAfrika-Dzonga van'wani va tlangele siku ra namuntlha hi ku endzela ntanga wa swiharhi wa Kruger. Vunyingi bya mitanga ya tiko yi pfurile ku pfumela vaaki ku nghena mahala vhiki leri, kambe enyangweni wa Kruger eMpumalanga a hinkwavo lava nga tsakela ku vona ku nga hetiseka. Vafambisi va ntanga va boheke ku tlherisa van'wana tanihileswi nhlayo ya vaendzi va siku yi nga tala ku nga se fika nhlekani.
ntanga wa swiharhi wa Kruger hi un'wana wa mintanga leyikulu yo tiveka eAfrika. A wu tele hi vaendzi lava nga tangi ku ta etlela, lava a va te ku ta tlangela siku ra ndzhaka hi xitayili. Mitanga yin'wana leyi lawuriwaka hi SANParks vanhu va nghena mahala vhiki leri, kambe a hi vanhu hinkwavo va nga kota ku nghena entangeni lowu. We were here 5:30. Unfortunately, like no one was assisting us, and he ended up saying it's 12 o'clock. I singena yini sukela yimela ene na permission ya ku nghena mara ikoti ku nghena. Heritage Day I mhaka ku yi tsundzuxa ndhavuko wa hina ku hi fanele hi wu hlonipha hi wu landzelela. Sitelana eKruger namuhla sto celebrate i-birthday ya siswami Longilamago. Nhlayo ya vanhu lava endzelaka ntanga lowu ya lawuriwa ku sivela ku tala ka vona. Leswi I xikongomelo xo endla leswaku vaendzi va tiphina kahle ni ku hunguta ku onhaka ka mbangu. Last year we saw just over 80,000 people taking advantage of this free week. That in itself tells you that there is definitely a lot of interest in National Parks Week, and this year we hope that we'll be able to surpass the numbers that we've seen last year. The only challenge that people are experiencing now is the fact that we are implementing what you call a quota system, which is a management tool that assists us to control and manage the congestions within the national park system. Vapfhumba van'wana va hlangana na vaaki va laha ku tiphina hi leswi ntanga lowu wu nga na swona. It's the feeling from the Kruger. Are the animals? It's the feeling. It's the light. It's the silence. It is very. What can I say? It's a feeling. It's very interesting to see the in the freedom. Yeah, not in the zoo. Vhiki ra ku nghena mahala entangeni wa swiharhi wa Kruger ri ta fika makumu hi Ravuntlhanu, kasi emintangeni yin'wana hi Sonto. Van'wavutshila eMahikeng eNorthwest va ri ku hlakala na ku aka mavani ya Arts Council I xiphiqo lexikulu eka vona. Se swi na nkombo wa malembe muako nga ri ku tirheni. Muako wo hisiwe hi lembe ra 2018 hi vaaki hi nkarhi wo kombisa ku vilela, laha vaaki a va lava leswaku khale ka holobyenkulu wa Northwest Supra Mahumapelo a tshika ntirho. Ndzawulo ya vutshila na ndhavuko va languteriwa ku pfuxela muako lowu, kambe ku fikela sweswi a ku se humelela nchumu. Muako wa Mavana swi endla nkombo malembe wo onhakile. Switandzhaku swa muako lowu swi tshikela tinqambi eMahikeng. Ever since it bent down, I thought that my life as a dancer would be over, and it has been rather a downgrade because we are not exposed to go to more competitions and we'll be able to develop new skills. So Mabana is not well funded and we have limited resources more Mabana, so we cannot travel to places. In terms of competition stuff, we are limited. We are training at the parking lot now. I just wonder if this institution takes us seriously. We don't have paints, we don't have the screens, we don't have the squeegees. I've been dancing for about 6 years now, and my patient is slowly dying because of the loss of resources. Holobye wa mitlangu vutshila na ndhavuko a yile ku ya bona Mavane Arts Council na Mabato Stadium. Uri ndzawulo yi nyike Mavana Arts Culture and Sports Foundation ku tlula 13 million rand ku aka hi vuntshwa ndhawu leyi. For the stadium we've not allocated yet, but for Mabana we've allocated 13 million so far. 13 million so far over the MTF period. We've allocated 13 million, but I myself and the DM, we've realized that it is not enough for what needs to be done here. No matter what happens, this thing must open. And we are here now. We are going to make it happen. In our 100 days, we said we must fix Mabana. Va Mabane abase Angula naswona avusetiveka loko muako ta tlhelela ka xiyimo xa khale. President Cyril Ramaphosa u byele nhlengeletanonkulu ya United Nations leswaku u sole swinene xiboho xa Amerika xa ku tirhisa xibalo xa bindzu ku tikisela matiko lawa ya hambanaka na vona hi mavonelo. Ramaphosa u tlhela a tsundzuxa matiko ya misava leswaku vutshama xitulu bya Afrika-Dzonga ka G20 a hi bya nkoka ntsena ePitori, kambe i goza ra nhluvukiso eka tikonkulu ra Afrika hi ku angarhela.
Ramaphosa u nyike mbulavulo wo sungula enhlengeletanininkulu tanihi president wa Afrika-Dzonga na G20 i kongomise ngopfu eka mhaka yo pfuxeta endlelo ra ntwanano wa mabindzu ya matiko yo tala. Trade is one of the most important instruments to mobilize domestic resources for development. It is concerning that geopolitical shocks and unprecedented trade policy volatility are destabilizing the global economy and jeopardizing a critical source of development finance. In fact, trade is now being used as a weapon against a number of countries in the world. Ramaphosa u vilela hi ku engeteliwa ka matirhiselo ya mali ya masocha loko swilo swa nkoka swa nhluvukiso swi nga tekeriwi enhlokweni. Marito lawa a ma kongomisa ngopfu eka makhombo ya vuhlayiseki na vukorhokeri bya vanhu eSudan, DRC na Gaza. Just last week, the United Nations Independent International Commission of Inquiry found that Israel is responsible for the commission of genocide in Gaza. Palestinians continue to face genocide and famine. We have a duty to act. South Africa has acted in the interest of saving lives by insisting that the International Court of Justice should make a ruling that indeed genocide is being committed in Gaza and that it should stop. And we stand here to say it must stop. Hi la tlhelo matsalanankulu wa nhlangano wa tixaka lo a landzelaka u ta hlawuriwa eka nhlengeletano leyi. Kasi loko hi ve mavhengeleni hi siku lera ku tlangela mfuwo, vaaki va le Pitori va ringeta ku tshova record ya ku oxa nyama erivaleni ra mitlangu ra Loftus. Tshama na hina. Hi se mahlweni na mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Kasi ku tlhela hi languta hungu leri nga rhanga emahlweni madyambu lawa, maAfrika-Dzonga a va tlangela siku ra mfuwo tiko hinkwaro. Kasi xandla xa President Paul Mashatile u kombele vaaki ku va na vonelo rintshwa eka swa mfuwo na ndhavuko. Timasipalankulu tinharhu eGauteng hi laha nyimpi ya ku lwela nhlawulo wa 2026 yi nga ta va kona. Mavandla man'wana ya tipolitiki va se va tivise va yimela ku langwa va vona. Ku fikela sweswi mutshamaxitulu wa huvonkulu ya DA Helen Zille u ta phikizana xandla xa President wa Patriotic Alliance Kenny Kunene eka vumeyara bya doroba ra Joni. Mavandla man'wana a va se tivisa va yimela ku langwa va vona. Hambi leswi nhlawulo wa timasipala u nga saleriwa hi lembe, mavandla tipolitiki ya sungula ku yimayima. ANC va lava ku cinca xiyimo lexi va nga eka xona xo lahlekeriwa hi tivoti. Bandla ra ha ku vitana nhlengeletano wa makhanselara ya rona mo tlula 4,000 tiko hinkwaro ku va tsundzuxa leswaku va fanele ku tlakusa masokisi ku cinca xiyimo lexi va nga eka xona xo lahlekeriwa hi tivoti. Huvonkulu kumbe NEC ya ANC a va se vula ku ri i va mani lava nga ta phikizana na switulu swa vumeyara. The ANC has a different process which has not started now. It's likely to start around February, March, where the ANC will then first announce what we call the Selection of Candidates Guidelines 2026 local government. And once that has gone out and accepted and adopted by the NEC, then it means it will then give us exactly at what point we are going to convene branch general meetings to start the process of the selection process. Bangana kulobye eka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU, DA va ta rhumela mutshamaxitulu Helen Zille loyi a nga tshama ava meyara wa Cape Town kambe sweswi u lava ku rhangela doroba ra Joni. Setting that foundation is my prime focus over the next year. We're expecting the election to be sometime in November next year. It's going to be a grueling year-long election campaign. We're going to have to steel ourselves for it. And then, if the voters want to rescue their city, we should be the biggest party by some margin and be able to put together a stable government. Patriotic Alliance va ta rhumela xandla xa President Kenny Kunene
loyi a ku basisiwaka ehenhleni ka swihehlo swa loko a ri ni vunghana na n'wamabindzu Katisi Molefe u ri u lulamile ku nga rhangela masipala wa Joni. I know that the people of Johannesburg trust me. From the corners of Orange Farm, Soweto, Alex, Diepsloot, Cosmo, Midrand, Sandton, Houghton, people have been saying, we saw your work and your energy, your political will when you acted as the mayor. Yeah. And please, can you stand as the mayor? We'll vote for you. EFF veri va ta teka xileriso kusuka eka vaaki xa leswaku va veka mani edorobeni ra Joni. At this stage, the EFF is not going to put the cart before the horse and participate in a popularity contest of fielding candidates in an American-style politics manner. We're rooted on the ground. We're going to go and listen to our people, engage with them, using our substructures and sub-regional levels, and then from there take it forward as to what is the type of candidate and credible leader that is required in our communities, required in our metropolitans, and required in society in 2026. Tani leswi mavandla ya rhumelaka leswi va swi vulaka swikulu, President wa Action SA Herman Mashaba a nga si tivisa, kambe swi komba onge u ta tirhuma hi yexe. These are the three metros that we want to make sure that no one can govern without us, so that we must continue with the work that I started when I was the mayor in the city of Johannesburg, and Dr. Moya is continuing in Tshwane. Mavandla yan'wana na wona ya languteriwe ku tivisa vahemela ku langwa va vona loko nkarhi wu tshunela. Kasi loko maAfrika-Dzonga va karhi ku tlangela siku ra mfuwo namuntlha, ku tuvuka musi wa ku oxa nyama erivaleni ra mitlangu ra Loftus ePitori. Ku tlula 2,500 wa vanhu a va ringeta ku tshova record ya braai leyikulu emisaveni. A hi tweni van'wana lava a va ri kona eka nkhuvo lowu. It was very nice. I mean, if we actually break a world record, that would be nice, because South Africa hasn't done it yet, and I feel like we can. So. And we should, because it belongs to us. We are the country for braaiing. It has to come to us, and it is coming. Yeah! This is amazing by far. I haven't seen so many people braai at the same time. In about 10 minutes, I think more than 1,000 pieces of meat were braaied. 2.5. Is it 2.5? Yeah. South African, we break records just as the Springboks. We break records all the time. An amazing experience. We've had fun so far, and also the nice thing is we've been provided with almost everything, utensils to be doing the braai here. Sorry, the meat is falling down, but yeah, so far so good. Thank you. We got everything. I had such a great experience. It was actually my first time braaiing, and wow, I would do it over and over again. Tindlu ta manyunyu, tendzo hi swihahampfhuka, mimovha ya mavayivayi na ku tshama eka tihotela ta van'wankumi. Leyi i milorho leyi kokaka mahlo ya mamiliyoni ya maAfrika-Dzonga ku tinghenisa eka mitlangu ya ku beja kumbe gambling. Ku gembula swi tlakuke 42% endzhaku ka ntungu wa COVID, nakona xiyenge xi endle mbuyelo wa 59.3 billion rand eka lembe ximali ra 2023-2024. Hambi swi tatano ku ni ku vilela leswaku ku gembula se swa onha eka vunyingi bya vaaki ngopfungopfu eka lava nga swela. 550. Ntshembo wo hanya vutomi bya manyunyu wu tshama wu ri emiehleketweni ya maAfrika-Dzonga. Hambileswi swi karheke swi tika, vo tala va nyikiwa ntshembo wo ka wu nga anakanyeki. Kwalomu ka 60 billion wa tirandi leti nga endliwa hi xiyenge xo gembula lembe ximali leri nga hundza, 60 wa ti% yi huma eka mbejo hi ku ya hi tinhlayo ta National Gambling Board. That's one of the things that these large industries, they can employ. Advertising industries, marketing executives, people who understand the psychology of the consumer, and they use those tricks. Those tricks are all over society, by the way. Hambileswi magembulelo ya ntolovelo yo tanihi tikasino ya hundziweke hi mbejo, va ha kota ku endla ehansi ka 30 wa ti%. Xirho xa palamende xa vandla ra Rise Mzansi Magashule Ghana u lemukise leswaku ku humesiwa mali yo hlaya ku va yi seketela pfhumba leri pfunaka vanhu eka ku gembula hi vutihlamuleri. We now have more gambling addicts in South Africa than any period ever. And that's a problem, because gambling addiction, leads to some people have committed suicide.
Others, like the World Health Organization classify gambling addiction as a mental health issue. So that's something that we need to deal with. And we believe moderating the gambling advertising will go a long way in reducing the effects of gambling addiction. Mufi khale ka holobye wa timali Pravin Gordhan a pimanyete leswaku mali leyi endliwaka eka ku gembula yi werisiwa eka xibalo xa switirhisiwa swa hava, kambe na sweswi a swi se va kona. Hi leswi Ghana a lavaka leswaku swi endliwa. Ndzawulo ya Trade and Industry na komiti leyi fambisanaka na mhaka leyi ePalamende a va angulanga. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal leti nga ta va ti kha ti famba kwala ka 80% kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona ti famba kwala ka 60% kasi na loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi na kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona loko langutisa kasi na kona mundzuku timpfula ti ta va ti kha ti ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi na kwala tindhawini tin'wana ta xifundzeninkulu xa Mpumalanga na kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kha yi famba kwala ka 60% kasi loko ku langutisa kwala Eastern Cape kasi kona ku langutele mapapa laha nga ta va ya ri kona a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula ya matimba leyi nga ta va ri kona kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Free State kasi na kona loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona ku langutele moya lowu nga ta va wu ri kona kasi mundzuku na kona swilemukisa swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi na kwala North West na kona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseka ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng ku langutele maxelo yo kufumela nga ta va kha ku kufumela kwala Pretoria Johannesburg 19 kasi loko langutisa kwala Springs kona yi ta va yi kha yi famba ka 19 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku langutele maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku kufumela kwala Musina 23 kasi Thohoyandou 19 loko langutisa kwala Giyani kona yi ta va yi kha yi famba ka 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala ka Maphata Blinkwater kasi na kwala na Bontsoleni na kona ku ta va kha ku kufumela Phalaborwa yi ta va yi kha yi famba ka 20 loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na kona ku langutele maxelo yo kufumela laha nga ta va kha ku kufumela kwala Skukuza 21 Bombela 16 loko langutisa Emilolo na ta va kha ku titimela famba ka 12 wa ti-degrees loko langutisa kwala KwaZulu-Natal na kona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa Richards Bay 18 Durban kasi kona ku ta va kha famba ka 19 kasi loko langutisa kwala Ladysmith na kona ku ta va kha famba ka 17 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na kona ku langutele maxelo yo kufumela loko langutisa kwala East London 20 Makhanda yona yi ta va kha famba ka 19 kasi dorobeni ra Gqeberha yi ta va kha famba ka 19 wa ti-degrees loko langutisa kwala North West kasi na kona ku langutele maxelo yo kufumela kha ku titimela kwala Cape Agulhas kasi loko langutisa kwala George kasi na kona yi ta va kha famba ka 19 kasi langutisa dorobeni ra Cape Town kasi yi ta va kha famba ka 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi na kona ku langutele maxelo yo kufumela Springbok 26 kasi Kuruma na kona yi ta va kha famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa kwala Free State kasi na kona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Sasolburg 22 kasi Welcome 16 kasi dorobeni ra Bloemfontein yona yi ta va famba 25 kasi loko langutisa Ndola North West kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona Rustenburg 27 Mahikeng kona yi ta va kha famba ka 28 kasi loko langutisa kwala Tusker yi ta va kha famba ka 31 wa ti-degrees leswi a mi khomisona eka maxelo Riperile.